Kanithaini wa gatoreki wa St Francis of Assisi Nyali kaunti-ini ya Mombasa nikuo President aranyitaniire na etikia na aratambia ndumiriri ya kwendekithiria akenya thigukuu njega. Merry Christmas and a very happy and prosperous 2020. Hindi ya igongona riri ria mitha, President aroya mweke gucokeria kanitha ngatho ni itemi riria unyitite hari mbara ya kuhurana na ungumania na kuria akenya guthingata thayu na urumwe gatagati kao. Na mwito wetu wa kuweka Wakenya pamoja, tuishi pamoja kwa amani. Sisi wote tujipende kama Wakenya. Nenda-ini cia ukinyaniria cia Twitter, munini wa President William Ruto nake akiendekithiria akenya thigukuu iyuririrwo ni gikeno, akiuria matereba guthingata mawatho ma barabara makiria hindi no ya ukunguiri. Augite riri ni ihinda ria gucokia maitho na thutha na kurora mwaka uyu urahituka niguo kuhota kwarira maundu manene mwaka turorete. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga anyitanira na etikia kanithaini wa ACK Nyamira. Ndumiriri-ini yake arongoreria guthingata kanitha kwaga kumenagiriria mwena umwe guoka ni uteti wa bururi. Should be neutral in terms of political position. But the church should be the moral leader in our country to ensure that we actually practice clean politics. Clean and healthy politics. No ahutirie ciegie riboti ya BBI na kuga maumirira mega ma riboti ino maya kwaga kuonekana kwa ihinda riri no ni magakenerwo matuko ma hau kabere. The results are not going to be evident immediately. To take time, because it took time to take us to where we were, and to undo it is also going to be a process of undoing it. Ndumiriri-ini kuri nyumba cia mohoro, mutongoria wa bururi wa hau kabere Mwai wa Kibaki na kiathingata akenya kurimira maundu mega maria mangienda kuona makihanika guku bururi-ini, oho akimendekithiria thigukuu ihuririrwo ni irathimo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.